Beo a casa lena gorsin Liatroim tá báisteach a titimasach buchas mór le díana bheith tunchar róbhór again roi a so mar neart na gaithe leidathe ábhrín le uair chlig an nuas. Tuairmid fiachan tapig inis furan na VO don láinmh sé Jared Kelly a hása bháidearóh san gandát im lín sé sinna chud amáníochta hí sa gáileh lenaibh Tomás agus creibh na galí buitige cheadhhautan san hís sé seo chéad blian a bheith igimmert le furan sínsir VO. Selina Lán Chúltá Gary Nolan agus captain na fórne Stephen Coyne a down to John Cassidy. Tahí agus luasa Selina le chól le John Regan, David Kenny agus Cathal Freeman agus a lár Páirc inniuh beag Adrian Phillips agus Sean Mulroy a chiaachhuairnta gigén tú Adrian Selina lehasach. Ach Selina lehasach le bhínuh an dá clíháin tá Sean Kenny agus Corey Scahal agus be se a bragamór Shane Boland inniuh agus siúd a túirt fest na Pocanna Éirice. An lína lántasach tá Jason Coyne, Brian Morley agus Owen Delaney agus de furan Leatroim sa bháidearóh siúd hon tógánach Mícheál O'Brien im lín sé siúd a Cluaineinn bín sé siúd nótálar fad sa bháidearóh be se asú le spontas mór waig siúd ber tógánach eileach sa dá chúne Paul Lenihan agus Paul Early agus David McGovern a hosnín mar lán taca. An lína le chúl inniuh beag Martin Feeney, Liam Morton captain na fórne agus Aaron McDermott agus a lár Páirc beag Enda Morton agus Ben Murray ó Chorcaig. An lína lehasach Carol McDermott, Cian French takeisteach an Jamie Ward be sé siúd a cahabh ibre feithe sé agus le downta son beag Colin Morton gandát Jahar de Enda agus Liam agus an lína lántasach Gavin O'Hagan, Conor Byrne agus Stephen Goldrick. Sin olah chun tús a chuir leis an gluthe sa lár na huaire an réitóirih má son a lár na Páirc gandát agus buatóirí an chluthe sa túisiad son aig Dhónaill nó tíróin an chluthe son gandát siúlchuas i Leathcheannais inniuh agus is íon deire seachtain siún inimrófar an chluthe canis. Gandát lámór é seo de Jared Kelly mar a bhí sará ní gimmar sé sin an don gaile do bhío fós godí am líana agus é gimmart go godí sa cháchluthe sa chomórta sa buatige muo bu chábhua nefseach go a gunne muoineáin agus a gunne tíróin agus gandát bhí bu mór a Leatroim an deire seachtain sicate a gunne Leatroim a gunne Longford gam leis céal ní thug mar an daoine seansdóibh an lásan a hiach gonine ar a bhart agus gandát bhuaidir son comórtas Laurie Maher le an rig was a barca chrócaigh a bhíon chlésan nuair bhíidir son a gimmart Lancashire ó hasna agus bua le pointe bháin tééis an breise cad é mar chluthe a bhí san thuas agus ná bhráileo an torracíanna a gáit an sanis cabh na pingine arsúla san a lár na Páirce mar a chinsibh an dá cheaptéanna san Stephen Coyne gandát fear dil a bhaile ón Astráil le Dhónaill sin Shenandoran nuirin agus gandát captain Leatroim san Liam Morton agus gandát bín sé sin ag gimmart chud amáníochta an son do chora droma ruaisk. Ach ní fada bhhain inis tús an chluthe an sa a Páirc fi céil mar a bhí rá na cnéalacha ní se róil go sá lár na huiir bhí báisteach traumagin agus bhí sa siúl timppla na Páirce níos lua tá drumchla na Páirce an rám a méid túnchar ige sin ar a gluthe fáfásúil gomach ach fáfásúil leis go bíad muo a thuirigans foiile an sa trónóna inniuh rána go títeachta leis na geall glachadóí agus is anmh a bhíon na geall glachadóí ceanna riamh mí cheart. Gandát ní mar dúine tuairt mór an seansan sa do Leatroim ach beag a banistóir na fórne olcan Canmhaig gandát sé seo an tíú blian de siúd a bheith aganas ar a bhar an feardaire ach be sé siúd rá bhfuil na hain seansacha an chluthe sa bhachtain gandát má tú chaile an gluthe Leathcheannais há seans a gut a gcónaí ach mar a bhí rá sánas take ar a máisteacha sa na fórne olahhanis chun túirt fe an chluthe sa ach stadamíd ar feadh second do árán na bhíon.
Seasteach ar gcónaí dul a hí an sána chluí gan an slú a gandát ciún timppla na Páirce ach bí siúrálta go méid go chorchuige céanna i gceas na himiróí an sainmh mar bhí rá fur an bhuió rána chutíachta sa na héine isúil go muthe sead san ach beag mo Leatroim olah don gléthe san nábíoch éon dearúd a goibh ar faoi san mar bhí rá bua úntacha san an deireadh seachtainna sicáte a gine Longford hí bua an deireadh seachtainna sicáte gine Tíróin i g muo iad a gimmart anmha a lár na huair be se a bragandát ar sin ból in de san ar an nachad slaat chomh san le héadí cóirí scathe agus Seán Kenny leis ach beag tús mór a tastáilt an sa ó Leatroim tastóga ha finacht sa chluthe ar feig an chiad denómat nó mar sin agus gandát leis na cnéalacha mar sa clí go bhfuil siad cé go bhfuil a bháisteach stata ach drumchlán na Páirce chótrám thuair fá na hain seanstóibh scíimiad is thug bhfuil cúr na gaothe cé náfa na gaiis an róláidir i g muo sa chiad le sin olah vinis chun tús a chur le chluthe Leathcheannais na bliana sa do go mórtas Nicky Rackard agus gandát siúla mí na saona cé cheappacha sin i g tús na bliana ach buchas mór le dia go bhfuil amánaíocht agus cuasaí CLG a dul chun cína gcónaí an slitar caiteisteach an san inis agus anna Liatroim hain agus túair se fé dearmh an san go bhfuil drumchlan na Páirce chótráma san agus anna Rackard na himiróí sellbháilte a slitar a chaiteteachcha sa agus é fachta ge Leatroim agus iad san inis a dul ar an ún sí agus é sin sanna ge Ben Murray gandát am lín sin chid amánaíocht an san hí sa ball na scarta in íthar chorcaí a cha gimmart a Leatroim le roiin blianta nuas hí sé gimmart an irig nó bhdar cummórta sláirí methar muonis agus Shane Boland agus sin Pas Clishton son ge Shane agus é aimse sanna ge Seán Mulroy ar nasca Shane a cíocha san go bhfuil slitar hain slán dachar na himiróí sellbh ar sin ach diantach maithe sanna ge Martin Feeney an módíar a chúsáte ge Martin agus spása sanis a ge Cian French ní raibh se animnathe chun tosnús a chluthe ach tá sé takeisteach an áit Jamie Ward ach sin Sarchosington son ó Cathal Freeman Cathal Freeman gandát a fear a rithe marathon na san sa dían glasáil dearnach agus go dug séisteach chuige €6 milliún nó mar sin do charnach ach bhíoh Shannon ar an Stephen Coyne fuair se pointin deireadh seachtainna sicáte captéan na fórna machchas agus Shane Boland de scóráilta sanna ge Shane bhfuil cuman na maithas ar sin níla dear na mór cúil an chiaadaíireacht a methe ar fóríl an son ó Shane Boland a chiacha san Stephen Coyne breáil le siúd a bheith déanamh rúthar suas na Páirce agus cíimí sin go mion minnig ach a módír a chúsáte sanna gem báideoir Michael O'Brien gam le scéal Leatroim ach ní sé séis éine das na tosathe a ghaimsú agus seachún inis Adrian Phillips imríonn sé siúd uaireanta sa líne leachach Adrian dul leis agus é sin buailte fada ge Adrian ach a buailte seachach an tógánach agus dianta go maithe san i g Paul Lenihan a teachtamachchas son agus a módír a chúsáte ge siúd ach drop pass a ge siúd agus léite go maithe san a g Cathal Freeman ar siúd téann sé siúd síos na Páirce inis agus é díarag Gón Delaney a ghaimsú agus ón Delaney aimse ge inis brúachar a ge Paul Early ón Delaney a siúd a túd Fransbrook ach lagíocht an son ó ón bhí brúachar a ge Paul Early chuir sé róhant brúar chuig an íocht san ar fóríl agus luas a chiad le an sa Cíhimíd go bíad ná bhfuil na fórnar chóscóir gáíireachta me ar fóríl ó bhuió ach dheacharíis go bé an módíireach ge gúsáid ge Michael O'Brien agus é sin buailteisteach an son bhfuil sí sinna méthar sa trasná níla dear na móir cúil an chiaadaíireacht ar scóir ge Leatroim ach é sin leis i me ar fóríl mar sin an scóir mar a bhí gan é an scóir go fólachas sa Cíise bheits an os na fleagaí timppla na Páirce go bhfuil neart na gaothe a gáardach an sa Gerard Kelly fear naibh hamáis gandát ó cúnta na gailí sa bháide sas bhuió dá hismthúirí mar sin be sé siúd drásásta immertlósa nach é sin buailte síosa son agus é fachta ge Ben Murray sa módíireach agus tit síosa stiginis Colm Morton a díarag sellbháilte sin nach dear a réiteoir go raibh chalís déanta an son ar cheann do chos an tóirí bhuió mar sin poxéir amach a bheith ann do bhuió agus sé Gerard Kelly an báideoir thucaigh amach ach hiach go bhfuil an dábháideoir a gúsáide módíireach luas a chluhann sa agus cíise bhanis go bhfuil na sílte lastan sa a báirt bhí chéile go sláán a bharraig agus ní nach úntas go bhfuil chead an ómat ó mar sin a mehean sa chiad le agus é sin buailte suas na Páirce an son i g Gerard Kelly tiite son ar lína dahad méidir an ag clibarta son ach dianta go maithe son ge Enda Morton Endanis agus é siúd a builinn slitar fada suas a sá tiite sí sáisteach a hiach go leanna sí an son ach go bhuair sé a dar éireachtaí an son Gerard Kelly ach léiró sé sin díomh ledna cé chó slána satá an slitar a sach seachún inis muogus go srá fear
Cysláán na bharrig Seán Mulroy á bolas an suas go dtíon líonra lán ta sachach strach de Janzi san Jason Coyne agus deiscórála an so de bhuió téistómh gácheann a chur fórílan san bí siúráilta go bé éidir a héníag fear túrín Shane Boland de hocaigh teasna chunaí seo hógant agus cíimiad a hinis an bháisteach a titim a gcónaí mar a bhí rá drumplan na Páirc Tráim ní bha fáúla an bhhaileh leis méid isce atá tite le seachtainna nuas mar sinna bhí géirí hir péisceile ar rinne seachtainna ach céimiad san an tuáile a hógant ige Shane Boland san agus é a trimú an Ceanainn eilehhanis a húdfensbeog bha fáúil go naim seoch Shane Boland an scórsa ceann na bháin chur fórí leige sin builte ádaige cum na maithas sin an bratbáin áda agus an chiad scór don gluthe fechtan san ópach séir ige Shane Boland agus be sé breásásta go bhfuil sé chlár na scór hena héin muo mar sin chun cín agus an pocamach tóca go tapig an son ige Micheál O'Brien de sin is ige Leatroim a dul ar an únsaí cían French a scaoil leis a pasa san agus é sin pasaltamach ige chomhfada le Carol McDermott ach sellh tailte san ige Carol agus seochúnanis muo cadíana sé leis a báutasa pas láimh a chur an san chomhfada le Gary Nolan tachtahhaigh an dát bhí sé siút san Australia cúpla blian dill sé ar a banéal an irig pasa san go Seán Mulroy inis go úsáid an módíireach ach ní léana do thosa bhuió ábalta an líróid san na cheimad agus céá san hir a cabhrú lenach cosantóirí ach Stephen Goldrick sin builte suas ige Stephen ach a rís níor Stephen ábalta ceann do thosathe Leatroim a ghaimsú mar sin puc sleasa a bheith ann do bhuió agus John Cassidy take teasna chun é seo hógant agus an báisteach a titim go trauma hinis agus Sláán na bharige Derek Shane Boland a ghaimsú agus Shane aimse ige pointe go dtí sa fachta ige Shane pas teasna an son chomhfada le Cóirí Scahall inis imní sin lán lánta sachhuirsta sé an nachad slatan agus sa sonis bhfuil de sé bhádige bhuiónú dúr sé fé pointe sin timireoir ar Páirc Adrian Phillips solan gur sé chuoine bhar bháidin son a cha sin blocáilta síos agus de sinis ige Leatroim dul ar a freithúnsaí agus bása son ige Gavin O'Hagan Bhín Gavin Crean de an áidí ar go pesan í hólaisteach go Conor Byrne ach ní raibh sé ábalta Conor a ghaimsú leis sé slitar a báta san agus í sin i meithear fóríl mar sin gáíarachta stocha meithear fóríl ó Leatroim tá sa gom ná raibh sé tuairt fé scór ach fós héin chuisí sin ar fóríl agus sin pocamach Cialbhorn san ó Jared Kelly agus seachún muo ó ríis ar an únsaí pointe bháinna chu san go dísa ón Delaney inis chuir sé iarracht ar fórílan san cúpla nómató hin a raibh sé siar leis seo ní raibh sé teasan na Páirce agus san sellh a gcónaí ige muo ansa Brian Morley a túirt fensbrook which sin builte ar sé trasnáin aige tá pasúntaach an son fachtaige ó ón Delaney teasta go Brian Morley pointe eile muo agus cháfuinte ar chlár a scór inis ige buchalí na háite. Slitar builte suas na Páirc ach léite go maithe san ige Cathal Freeman ar an 9 séad a fiocht droíocht a rí seo chanar agus seochún inis David Kenny sin builte fada ige David ag Jerry Conor Byrne a ghaimsúach ní a bhéon seansa san ige Conor Byrne agus inis an sellhan sa ige Seán Mulroy amach go dtí Adrian Phillips hí deise ige ar bháide ach hí blocáilta síosa san cúpla nómató hin teasna inis go Shane Boland pointe bháin ó puc séir fachta ige Shane ceann bháin chur ar fórí le díarigad san Jason Coyne a ghaimsúach déanta go maith an bhóta bháin eile san ceann fearrtha gimmart sa chúna Paul Leahan san de Leatroim a builte macharíis ach fiocha sin a bhd roiescad san de Seán Mulroy a gimmar go maith cafarí chearta úrta de bhuió ach a réiteóir ará san ghfuil numach cosna céim tócaige agus puc séir a bheith ann de Leatroim agus bhfuil deis scóráilta so Gavin O'Hagan sé faointe teach chatte a gcuine Longford san ábhrá leis an méid céanna ghaimsún sa hinis sin óbhach ní bheith sé seo éascá sé tamlín fad amach bhfuil agus é sin builteisteach an sanna ige Conor O'Byrne níl sé cumán nach chuir lei sin ach ní raibh sí sin maithagónta san ó Gavin O'Hagan mar sin an tíúíireacht imethe ar fórílan san ó bhuacha Leatroim fanan an scór mar a bhí
Cúnta bhío chun cínan sa an dá faointe ar chláir a scóra go san go dísa. Tá sin buailte machchas san go lár Páirc a na Liatroim a cha buailte an eisce Leatroim. Sanna dólar an únsaí agus sellbhín is ag Carol McDermott ar sin buailte suas a cha riail amtá seo dhimarta san dear a réiteóra san. Go raibh Calís dent géilte ag ceanda hosathe bhío nuair a bhí Carol a túd fensbruch an báta san. As gan dát sé fearí bháil a Richie Fitzsimons a Háganas an bhedóig an trónóna a cíocha sa inis deiscórála ag Gavin O'Hagan agus a bhd a bhaid níos fós an deiscórála bhí ag cúpla nómatí nó hin. Agus how long be an bharcí an a hógad an poxéir an sa do bhío sé gan dát. Gavin O'Hagan a crú féin is cín si bh san ghfuil ag Gianna déana bhíocht teachtamach an sa. Giannas na síilte agus é sin buailte ag Gavin O'Hagan é sin buailte thar se trasnáin agus I chéad scór don géad le agus don gluthe feachta an son ag cúnta Leatroim mar sin pointe a cos na cuairteoirí agus cháfuointe ag bhío go dísa. Pocamach garid a báutasa tóca ag Gerard Kelly chofada le Stephen Coyne, Stephen a teachtamach a Colin Byrne. Gam leis gilní he Colin dhéann na báutasa nach Colin Morton agus hegamar go maithan san Colin. Colin na dearagation of Lochail síos a cha fachtan san ag Sean Regan. Sean Regan a bol an slitter a Joe Shane Boland agus Calís an san na dear a réiteóir géilte ag cosantóirí Leatroim san. Calís deantar a Shane Boland. Agus meid Shane Boland sásta túd fensbruch ní dóna go me sé an báutasa fágus ag Sean Kenny. A bóilte díreach beidir chuig slat leistigh do lár na Páirc. An chuir san na chuine. Ach, má bhíon a réad ar a gobar. Beige faidig é díaran a cha mega crinnis cíanna ag Sean Kenny. Út fensbrucha san a bóilte agus tití sin a rimmel na Carnógan san. Ach dianta go maith agus léite go maith san ag Paul Lennon ar sin. Paul a bóil na slitter suas na Páirc. Agus í sin I me haris a taimhlín agus pog slasa bheith an sut do bhío agus córís cahal take teasna chun é sin a hógant. Agus sin níocht fáil san agus rééis sin is céimil Carnóg ach léite go maithan san ag Mícheál O'Brien ar an 9 séad a bhí san an tógánach teachtamach agus is breáile siúd a mó díreach a rúsáid tá dianta álaigh aige agus ag go briúmachta Leatroim a báutasa. Deis scórála an sa inis a cai sin builtisteach a rimmel a Carnóg agus bhfuil deis a curváide. Tá agus páide fachtan san ag cúnta Leatroim a sin builtisteach an san ag Colin Morton ag Colin Morton agus beisiad san breásása leis an tús atá diant an sácha. Páide agus pointe inis ag cúnta Leatroim in ghianta ceamach chomh agus iad ráfuointe chun cín ach dianta go maithan san. Colin Morton leanúnta slitter Stachas son nach Kimi de réiteóir in itch. Richie Fitzsimons, which had all a stachan kainte a son. Leis more cool, Kimi godírach, nada godírach had hit to machen son. Ach Richie Fitzsimons in ishe mehe, stach, Riv Sharog, Riv Sheshik Carnogs, Holodonig a slitter stach. Bede Gorev, Pesha Samul in ish ken hinne yenniche. Her chlár na score, der Shalumse, will hen a Leatroim, Rafuin to get moyo. Kimi de Sahinis Soling will embody some catte. Ni him go like tarle. Shasson the body, leads from March and Hun Keen. Spoke the hook chance of the class. I gone out nor hunt to gimmer to Laurie eat it. It's cledge of shooter faddy. A Kalish Gelton son the Nish is Gary Nolan, Honey Gamlish Gale Carl Freeman, Honey Shaw Hogant. So was no Parkinson or Hahel. Agus en Libert Carta son agus cínsih cécho dachar is há sé mánaíocht gimmert sna cníalach soch cad é mar chléthe agan go dísa. Is sin builtisteach a ríis son. Agus é fachta an son ag Conor Byrne gam leis céal. Conor a methe sér leis a báta son. Agus é methe sér a son go Martin Feeney, chas seslí bháin, chas seslí eile son. Colin Morton an fach féidir son a stig bádi go dísa fachta ge. Bhí deis son ag fointe ach í sinna methe fóríl an carúíireacht a dinam seach a methe fóríl an son ó Leatroim ach cad é mar hús a hacha son agus cíní de son a stigan nimel na Carnóge. Colin Morton ag gimmert nó tála roimh agus éon uair a hen a slitter isteach a son tá sé dain séireach agus contúirte buint leis.
Sin builtisteach aríis ach drothíireacht eile an san ó Leatroim agus imseach go mé an chuigúíireacht in is atá a methe a stréir a san sa chéad le. Ach be sé tásta leis an tús a hadiantacha, Colm Martin leis a báide. Is céchó cinúnach a bheith an báide chéanna. Nuair a bheith míad a tanna le lán ama an sagus. An láb an uachtar a lár na huairige buchaí Leatroim. Is sellh lár Páirc. Ach me sé dábalt an slitar san na gáda chun talamh ní le deir a réitóir is cin cinna dhéanana Richie Fitzsimons an sa. Tá seach an na slitar a chahabhisteach idir a bhirt. Martin Feeney san dianta go maithaige go sin builtige go captain na fórne Liam Morton a passo Liam a methe stré agus a hiarnis an sa ige Corey Scahal am bhfuil isteach go dtíon spás a san. Sa fachtan san ige Jason Coyne. Jason a dul leis a ruair a caiig go be calísin san Jason bertachas an tóirí Leatroim a teach teasta agus cíimiad in is a réitóir a bhfuil seach an dulchan cainte leis a berticha. So go bhfuil se teachir carta buino a charta nach der bhirtar hín an calísin a bhirt. Ach deis scóráilta an sa ige Shane Boland. Sin builtige Shane agus fáfásúil go gurach sé thir se trasánna rud a hadiantige go nefiseach an son agus inis níl an bearna is slú idir na fórna hena héan agus na cuairtóirí Leatroim. Cheirh tí faointe gam leis céal aige muo Leatroim inis $1 an uan sí muíocht mór mílteach an son ó lár Páirc bhfuil sí sin seolta thir se trasnán há agus cad é mar faointe an son. I gé mir ó lár Páirc Leatroim a son go bé Ben Murray a bhfuil sin dechar a dhéanamh amachchas an dáta dorcha go maith. Cé go bhfuil an gcéanna déanana bhíocht teachtamach a fiachar sinna gur scór inspiráideach an san do Leatroim. Pacamach Gary tócan sanna ige Gerard Kelly agus Adrian Phillips aimse ige. Adrian leis an módíireach isteach an san agus tá scór na tastáilte ó bhuió. Níl se go mór leis déarasach dhiachar an sprid agus an ácho immert úntach a háige Leatroim a san agus Aaron McDermott in is a bula amach a dain sé leis sin builta suas a ríis. Agus é díar Colm Martin a raimsú leis sin. A calís déant an son ige Colm a déir a réitóir is gan dá ten an cinine san na gcónaí a gcuineh an fear mhór. Sé John Cassidy a díarag súlaich mead a son Colm Martin an báide go dtí sa fachtaige ach seachún inis muo agus Jason Coyne sin seolta stachan san ige Jason deisir bhád an so ge muo agus é sin buailte agus é deis ige Brian Morley níon sé in darúd sele bheith a slitar fachtaige ó Jason Coyne agus sin báide úntacha son ó Brian Morley fear túrín agus muo nis sem heach chun cín hena tí le hena dó agus cuiblint úntacha go a Páirc Vicéil gan dát. Boitóirí an chléasa casa siad le boitóirí an chléhéidir dún an ála agus tíróin a sin siúil Leatroim lár nó huire an chléhé canna seáinne mar deir seachtain sicúnica san áard chaid ní leon socré dianta ar sin go fóil agus ní bheith go dtí go méid an luúin builte lena sócha agus ón deléine a bhla san isteach agus léite go maith an bhauta bháin eile agus sin sábháideoireachta san ó Michael O'Brien chunúg sé go raibh a passan. A dul seach go áir chuntóirte cháine sé amach agus léig sé a fiachar sin sárabar san óhasa bhuió a chur brú ar chosantóirí Leatroim Ben Murray inis fearí ar chorcaí dearg sellbháid ar a slitar ach plesc de ghil in fechtan sannaige dúirt a réitóir greibh a plesc de ghil in ceart go leor ach ní raibh sé sásta le cad a hálan ní ag san. Náut I mlín sé a chuid amán eile bailm scarta agus sunhéid san níor chorcaí club sóisiir chud ar chomhfada leis an chluthe le cheanna sin nuirigh go gorcaig ach ní chairí gló ach cíimiad a son ben an cumarga me seo ráid cóirlais a choréir ach cíimiad an báide a tháinig a son ó Brian Morley agus cad é mar immerte bhí ann tháinig an slitar isteach ó Adrian Phillips isteach go Jason Coyne agus nuair a bhí an deis scórála an son ige Brian Morley níon sé aon darúd lena iireacht chun muo a chur chun cín. Cíimiad a son Ben Murray ábalta leanúnta ráig.
Agus sin builte fada an bhóta bháin eiles cnebh na an fáin nuair a háil le héadí Conor Byrne gam le scéras Colm Morton a sunna stíige go lína lántasach mu ó dearag taachtamach leis sin dear a réiteorann san ghfuil Calais géilte duine de imimeóí bhuió solann go bé Adrian Phillips an báta sanna agus de scóráilta an so inis ige Gavin O'Hagan daim sé puinte go dísa me sé ábalta ceann eile chur chláir a scór de Leatroim sé faointe a fuairse an deidir seachtainna se caite gona Longford agus beidir ná fuil mórrán scór na feicegan an sa chiad le a caithfirc sé dún tuairtas na imimeóí há sanna mo caiddán na hamána th bar ar fada sa na fórna chom go maga dísa Gavin O'Hagan a túd fans preocha agus ní ana sé éon dearúd lei sin builte thar se trasnáin agus an brise is go builte linan sa agus siad Leatroim a háchan cína solim Lár na huide ach cíimiad a san beag muo sásta an báide hána sé sin an san ó Brian Morley tamil don neomata óhin ach begur lína lán chúd bhuió a bheith anna chóramach nuair chin tú Conor Byrne agus Colm Morton an sanna stig in imil na Carnóig agus má úsáidin siad an módíach beisiad san ábalta scór na raimsú ach beag muo breásásta leis a tús tá deanta go dísa agus beag Leatroim níos a sásta fós gandát mar a bhí sa rán na geallglachadóirí is beag seansa thugad ar chunta Leatroim ach gandát tá bar a take ar an amáíocht sa ní leon dát fuisin le cúpla blian an nuas an bua úntacha bhí a gine Lancashire an blian an rig thuas a barca chróca gandát chuig an chléasan goodí an breise bhuaidir le pointe bháin dó a fehead sí le dó a fehedó an scór dearn chavícha san ach bí siúráilta bhfuil muo ní sead sásta san na bheits an míocht a go mórtas Nicky Rackard beisiad san a lorug go breid sead suas godí comórtas Christy Ring rud ná tharlóg im líana gandát ní bheith géin for an adul suas im líana ach fós héin beisiad a súil go muthe sead amach an chomórtasa na fórne ar chó scór go dísa a Páirc fi céil an tuisce tócasteach a gas na imimeóí agus mar a chiimiide sa uorsta nuair bhíon an brise isce sa rud nó atá takeisteach am líana go dagan ceann feabhas a cheandas na fórne gandát bhí Leatroim leistíir an deidir seachna chaite gona Longford agus péí a dúirta banistóir olcan Conway fear chuir le ige an brise isce san thugadidir an sfoiló ní raibh mór an daoine sú leis a torasan las mo de Leatroim a géisteach leaglah le olcan san lár na seachtainna bhí sé héanaar a raibh sé sú leis agus níarach sé bhailir ach cíimiad a sána daí tachan Páirce an sa Leatroim James McNabola a teachtaisteach an san agus cama fáilteach an is cé há take amach cin tóma é sin díomh chahrú lu a déanta go Leatroim agus an idir be ahrú fola a déantaach le nóid raig leis an Martinis agus Sullivan san ag John Cassidy ar a Sliotar Droíocht an son ó John agus hefachtar hnas an sonis ige in de Morton á seúr a sunnistechan son ach gan éon éair timppel an son ar Sean Regan Sean na teachtamach leis agus é builte suasige chófada le Cóirí Scahall agus seo chuúnin is muoach Puck sé relegéilt an son ag lína lán chosanta Leatroim sé nóair a hin sé seachas san sa chúna go ón Delaney sé agus é cinnte san mar a bhíomhar a géisteacht Colm Morton a hátóca amach a cíimasa níor na cinn sé bhar a scáthaleána go bhfuil si cóirlaid seo chuir ar solann go gur tú fola a bhí gceiste agus tá sé alach an teachtainais ar a Páirc agus é sin báirte san sé an bólann de san nadidir se thuút fehháidin san bhí sé builte ísisiil go maithaige muo methe chun cían sa hena ceir le hena tícha san ar chlár a scór a cíimiad a sáinis Colm Morton na teachtaisteach ní fada gan séad a daobh líne ach ní léon dát go fachach feirde seo Cadíannig Michael O'Brien leis seo. sé garid mar ná a bhéin in éair timppla an son David McGovern nach ní raibh seáil de sellh gáilte a Sliotar agus David McGovern i dearag Bheith International son de Leatroim ach deanta go maithan son si go lár Páirc ige Seán Mulroy ní seáil de sellh meidir a Sliotar go seachún Leatroim inis agus sin buailte stachnam ag an timidor lár Páirc in de Morton gandát se háir san le colm a cha fachtaige báideor chunta bhuió san Gerard Kelly
Builte mach gedís na Cluiche agus builte stach gedín cúni Ceanainn. Ja the Derek Jason Coyne raim shoe. Ach ber teampler Jason the son inis. His son gebe Stephen Goldrick hat tak share son. And out the Mercudi ag ed raum. Ach Caru les na cooler hen sag is a chun muo nis de score all the son beder. Agus sin builte stach son kommen na maha sin chas on Delaney Schlievon chas Schliele agus sin Schulte har se trason agus inis Bernard the rafointe in the forne. Be go Delaney sauce leis nach ní bheith Leatroim sauce leis a chuigéireachta ha chuir fóríle cos an chiadle. Sin builte fada an bhóta bháinelige Michael O'Brien. Fachtar nas sa ge muo. Sean Regan inis. Pas láimh seolta ge siúd agus fiacharíis bhfuil se Derek Jason Coyne raim siú sig sa chúne. Ach ber teampler Jason an bhóta bháineile Stephen Goldrick son here a Carúlo. Se an bhóta sa David Kenny. Haglan Slither was na Páirc agus sin pass all in the son Gavin O'Hagan Gavin a tourt fence brook. Ach bhí ábhríonn de bhí an son le Gavin. Hí sin seolta fóríle agus níos din smach goil sé iirecht chuir fóríle ge Leatroim. Ach ganach barn dráfuinte idir na fórne. Fear na galí Gerard Kelly amóla san amach ach léite go mahan san na Gaden de Morton. Can na siachta hais éigen facht again in the son agus ma lacht an Tráchtaireacht gom ran son agus builte stach ge Carl Freeman. Ach siad na Cosantóí. Gimmer go mahan sa don dáiren. Shelle ver a Slither nish again Martin Feeney, Cadianig Martin leis, Reis a siúd fada leis a bhóta bháineile. Carl Freeman fenna bhain son. Láb lecha sin a cína réitóra son gúil Calís, dianta Sean Mulroy, Raig Chief Simons. Chun cainte. And son agus nadir be Colin Morton ha se doch an cainte le, se. Is cín se bh son na ledna cécho mór a ha an Colin Ceana. Ach a réitóra ní ra se sása leis a médaíon sean son. Fairí bháile, dulchan caintin san le colm, agus nachta se Cárthach, cén datha bheith ar a gáirta be se buí, caithad colm a bheith cuaramach a sámach. Ach cíní de son, gúil fuil a fós a sile ó Colm Morton marsin. Beg ar tachtamach, agus cíní go me gansaí nó a chur ar cholam a son. Cyn tó me cén efer a bheith á chahabhaige. Carl Freeman Olive chun an Poxera hogan to sod a bhío. Chief Simons sásta leis agus gansaí nó ar cholam. Agus cóirléis a chuir a daobhlína fem a bhunsa ifir a fé hochta bheith se cabhach se chuúin inis. A dheothar ende. Sin pas glóte seolta stachan son ag cho fada le James McNabola túr fens brúk ach íirecht eile mehir fóríl agus sin seachtaíirecht an sos chiad le a mehir fóríl ó cúnta Leatroim. Sin Pocanna Kilver and son o Gerard Kelly guide through Adrian Phillips. Sin inis again David Kenny. Go listen to fucking the Diego Coge Muyo. I can't out need chef fish Marvis Ram on the Gimmert na Ceanainn a Ceanainn agus a pass and shoulder to go Shane Boland. Shane inis. Builte share Rish again. Chofada le David Kenny. David Kenny amóla san Chasnach an tógánach an son. Paul Early. Fear currat Drumarúsk. Ag sa déanamh go maithan son. Go dtí Sir Jason Coyne. An tógánach. Sforin gurb sé sin mar a furin fé seachtaí ag cúta Leatroim a cúpla bliain ó hin. Bhuaig curran Celtic an son. Mar a bhí sa rá borúntach teachtar cuasa mánaíochta. Gúnta Leatroim agus é sin builte fada an son. I get Corey Scahalach fiach go bhfuil léite an bhóta bháineile an tógánach a hás a chuún eile. Paul Lenihan ar sin ach Paul a dtíar a teachtamach leis sin. A chail se an slitterach a fachtar an aisiacha. Ach fiach go bhfuil Corey Scahala me heisi ar dain. An son, go dtí na lína da had slat féin a túr cabhar an son. Agus I dtíar go módíireach a dhear amach an son ach Jason Coyne inis selle ver a slitter a siúd a sin builte go maithe bhfuil ag Jason níle der na mór cún. Iarracht eile me head fóríl ag sin semach go bhfuil chead iarracht a me head fóríl an son. Ó bhuió sa chead le, gus cíimir inis Colm Morton takeach an Páirc Éirice. Gansaí ifir a fé hochta a chahabhaige bhí ifir a dóíag a chahabhaige báid a fachta gan bhar céanna.
agus James McNoble take seach an Páirc rábháte tógamach rábháte agus Micheál O'Brien seachas éanaíocht a bháin is hon gúil sé methe fada leor fada sin builteach fada an bháta bháin eile Conor Morton fan of one son, a sin builte síos ach léite go mahan sanna Martin Feeney an áit go rubis clitar a dul a builte machchan is go Carol McDermott deis sá go Carol McDermott a sin builte stacha go Carol bhfuil sé sin seolta har se Trasnáin wacha legus inis nílach puinte bháin in na fórné an bháta bháin eile agus cíimiad a túnchar san leadna atá I get Colm Morton an gluthe Nor hon sé stachan son viidir abta módíire chuúsáide machige céna for sé selle ver slitter chu sé síos chun na talún Martin Feeney leis se passamach go Carol McDermott a spásige Carol Har se Trasnáin agus seo túsúntaach do grín giad le déanta ge Leatroim sin builteach inis fan na Páirce Sean Kenny Derek selle bháilteir sin a cha fachta sanna ge Carol McDermott pas seolta chasta ge Carol agus é déargan slitter gáilteir a daríocht a fiocha ríis na cníalach a chódachar smachta chimád ar a slitar an son. Ach seo fearra á fásta seachta chluthe Martin Feeney agus é sin builte seachan son ge Conor Byrne chu sé dhearcht ar fóríle son déneomatíú mar sin óhain ach é sin seolta har se Trasnáin agus inis cé cheapacha na fórne ar chóscóran sa a Páirc fi céil Stephen Coyne captain na fórne ach fiochar sin droíocht eile ó Stephen is sun gan éon aimséige agus destinis I get Enda Morton and slitter son a glanna suas na Páirce Sean Mulroy a cur brewer siúd ach diatig mansa again agus bud si chun sin a heola har se Trasnáin tí soistig an imil na Carnógan son Derek Conor O'Byrne a gaimsú ach Conor Byrne about son ní raibh se alt smachtig mead ar slitter Téis the Enda Morton an obair chruig ar fada dhéanamh Jared Kelly builteach a gce chaisí sin na methe róada an son Cathal Freeman a bhí sé dearag a gaimsú ach ní raibh seábal a Cathal gaimsú Puck Schlatt a bheith ann inis Ben Murray gur tú crasta siúd cúpla neomató hin fioch gúil seábal til leanún te raig Sa muir tebhlín a rá leis na son slitar bhag a seach ar a Páirc Builtas was son ag Ben Murray Cha sin roiescan son ag Sean Mulroy a builtin is ag chofada le Cóirí Scahall rís sa chúne son Maio Dírig Jason Coyne a gaimsú na henúir go déon siad ar an únsaí ach níl Jason alta sellh chimáad ar a slitter mar go bhfuil lína lán chúl chunta líntrathe gimmert nútála ar fad teach siar a gáir ar san Gavin O'Hagan sin builte fada suas na Páirce ag Gavin an dain siar glantamach inis agus seo chun Maio agus Cathal Freeman na teachtamach leis Cathal Freeman á bhla san na seach sa chúne Dírig Jason Coyne ní hé Jason hán ach sé an fearrá sa chúne eile ón Delaney pointe go dtí sa fachta ge ón ach hiachar sin a gur cosanta san ó Leatroim berta chosantóirí Leatroim timpplair hagus an puck sé builte go beisiad breásásta leis sin ach hiacha bhchail go bhfuil cúnta Maio na henúir go déon siad ar an únsaí is a seach sa chúne céanna a héna slitter tógánach sa bháide Michael O'Brien ach teas an scandát Leatroim bíidir canis na sratha an son Téis a brise bhí gain forsligach ceanna sfearra Chaileidir a gine bhardhacha fuadar an chluthe táchtach a gine Longford sin builte suas na Parkinson agus é fachtansa a ggé Carol McDermott pointe bháinnig a Carol Godísas a chluthe bhfuil ceann eile ggé wachail agus hiachasa agus inis siad buchalí Leatroim a me chun cín héanna séirchláir a scóracha san héanna cúig i ggé Maio agus ní bheith siad sásta leis a chéad lean sa Maio ach peig buchalí Leatroim sásta leis méid a háite amach Ben Murray is son obair chuig á dhéanamh ag Ben ach ní hé Ben a háteachtamach leis ach captain na fórne Liam Morton go Carol McDermott fuair sean dáscóir Breathnach an son pointe eile fachta ige hán fersa ag gimmert nútála ar fad agus inis Bernard a gá faointe idir na fórne
Jared Kelly in ish, agus sin built amach a dearg Shane Boland, a raim siúach fiach a bhfuil go léite go Aaron McDermott sin. Johor gandát a chearil. Drohi lagíocht bhaig siúd agus nish a Sean Regan. Módíirech a gúsáid ige Seánach. Mar ha dianta go mion minic a san plus de Roland and san builte Stephen Goldrick. The son er chéile córach agus a take amach an san leis a slither. A fiach cécho seán sa hásí ledna. A fós éon há láh seálige buach Leatroim sin agus sin builte suas an son ige Liam Morton. A seo fear agus cosantóra ha gimmart nútála do bhío sa chéad le Cathal Freeman. So réitóra rá san gwyl. Calísh an son. Dianta Jason Coyne. Igen tógánach Paul Early. A chafa bheith tócan san leis an bert tógánach ha gimmart sa dá chúne do buach Leatroim. Paul Lenihan gandát. Lín sé siúta corridrum a ruaisk mar aon le Paul Early. A réitórin is a dulchan cainte. Solan go bé Paul atá ann sé Paul Early a nachta sé an Cárthacha. Agus an Cártha buí nachta deran san ag Richie Fitzsimons mar sin caig Paul a bheith cuaramach. A rágur sé stracha Ganzi. Jason Coyne. Cíimí a san dá litar chuig amach báta san. Go Shane Boland. Agus siúd á ghola bhúhéin agus thuút fensbreach. Agus dearg a barna slú. A rágan tidir na fórne. Agus ní anna sé darúd leis an níarachta ní sin seolta thar sa trasnáin ige Shane. Mar sin héanna sé. Tá ar chlár a scór ige buach Lí Muo. Héanna seacht ige Leatroim. Sin builte dearg Martin Feeney a reinsúach Neil Martin ábte sellh chimad ar a slither sem fear a fuair a báide Brian Morley a dul a ruthar sin builte nisige go Owen Delaney pointe bháin fachtaige Owen Delaney fága sin na ggóil ráfointe nisige na fórne ar chó scór a chána sé sin ar fada san ósá immert ó Brian Morley ruthar beag ige siúd chunuk sin ar a bhéine timpplair Owen Delaney agus sin seolta thar sa trasnáin mar sin na fórne carmasa a Páirc Vicéil. Túr féin ara, go bhfuil an Páirc agus drumchlún na Páirc ag ara an so. Cnéad ná bheach, gan feicach báisteach titim an íhar na héireann le seachta an íhar na héireann le seachta an nuas. Déan túr na heimsige me go báisteach céanagin an teachtain se chuún. Agus cháiniomat an so da ambreise á nimmart an so sa chéad legus se chuúnin is Adrian Phillips. A calís déanta ar Adrian. Cloisiid a sahinis agus a taimhlína san ó chunta Leatroim in nílol chun canha gan tú leis a réitó Richie Fitzsimons agus de sé seo cinnte Shane Boland buchalína háte muo a chun cín rumis le hama. Shane Boland á crú féin. Píidir gá fointe leistíir Chino Matina hain reisad chun cíine an bhóta bháin eile sa chluthe Shane Boland bha fárág an aim seoch sean scórsan an brat bán ár de hen bhóta bháin eile gus na mar cúil agus inis tá buachlí na háte me chun cín héna hocht le héna seacht agus cadé mar chuimhlinn tá háságan agus tá na bharagaí sin na builte fada ach ní raibh se an rígan ábta sellh chimad is clitar a báta san nach a buite ar nas ige muo. Ná bhreáló san Barna de gá fointe rágan tidir na fórne an so. Ige le hama, iad a gimmart ábhrí níos a bhar le cúpla nómata nó Cathal Freeman na son. Agus dear Stephen Goldrick teachtamach leis sin a builte séar aige go David McGovern past san ó David agus seo chun Leatroim a sin builte steach an son Conor Morton a son agus a dain séarach a son ach ní thóg Jared Kelly a súl an néachar dunslitar a báta son agus í sinna methe amach ar fóríl sáimmert óbháideoir bhuió an son Fearnaibh Tomás gandát ach cíimiad a son go díreach an stíle mar a bheith ige Leatroim an son nuair atá an dá fear mór an son erimil na carnóga go Conor Byrne agus Colin Morton cnéamh ná úsáid fá an módíreach sin builte amach san ige Jared Kelly Martin Feeney déirg sellh bháilte ar is litar an son na chlibbert carta san ige lár Páirce
Céigeog Shelevere, Fachtar Nash, Saga Wachli, Muyo, Agisation, Bueltistachan, son of Morley, Lagierachten, son of Morley, Vadro Eskinson, Michael O'Brien, Bueltamachanishka, Aaron McDermott, Cadiana Garnish, Pass Loive, Scholtamachanson, Paul Lenahin about us, and Gamleshkiel, Paul Early, Cartabuy Nocht, the head of Fall, the son, Achtiantagamahage, Machanishka, Liam Morton. Martin Éirice mó díide tá a gom béidir nachfuil se gobar inis sa ríis do cúnta Leatroim ach má a bríonn se sin deiscórálacha agus deiscóráil inis ige Cian French Pocanna ina haine sin son ó Gerard Kelly Cian French son níor seanúm le chun tosnú a cabh gansaí ibre fethe sé agus fiochan inis go bhfuil na fórna chotharm agus sin díreach ráte go manadóigan san séte an san ige Richie Fitzsimons fear í bháilegs cadé mar chuimhlinn atá agin an sa I Páirc fi céil hena hocht ige antá iran agus gan éine súil go gurach Leatroim an irid san de iarachtasteach agus an taspántas chomachcha san buach líomhío ní bheith sé róhásta lei sin ach fioch go bhfuil lethe le ledal an sa istí an dát an báide tháinig sé díreach an san sa chéad le chola Martin leis an ceann do chunta Leatroim Vidir chun cíne san Carl McDermott go mar nótálacha de tí faointe Gavin O'Hagan le rá faointe an báide ó bhuió ó Brian Morley cúpla scór ó Shane Boland agus ón Delaney a fágan sé sin go bhfuil na fórna chormasa ige le hama hena hochtaige muo hena hochtaige Leatroim ben mím da harnáis an sa leis an dáir le go Garrett. Agus an sellh gcónaí ige muo an sa Brian Morley a tút fans brúil sé sin builte ar sa trasnáin aige tá pasúntaach an deiscórála an sa inis cai sin builteisteach a rimime le cheanná agus bfuil deise chuháide tá agus páide fechtan san ige cúnta Leatroim sin tí faointe gam leis céal aige muo Leatroim inis $1 an nuan si muíocht mór mílteach an san ó lá Páirc bhfuil sí sin seolta ar sa trasnáin agus cadún inis muo agus Jason Coyne sin seoltaisteach an san aige Jason deisir bháid an so ige muo agus sin builte agus I deise ige Brian Morley níon sé in dearbhas clitar $1 builteach inis ige Carl McDermott deise saga Carl McDermott sin builteisteach ige Carl bhfuil sé sin seolta ar sa trasnáin wacha legus in ach seo fear á fásta seachta chluthe Martin Feeney sé sin builteisteach an san ige Connorburn chu sé dhearcht ar fóríle san déomatíú mar sin óin ach ní hé bena há teachtamach leis ach captain na fórna Liam Morton go Carl McDermott fuair sé an dáscór déirnach an san pointe eile fachtaige an fersa
as you said, I feel great friends with Terry. And you know something? But the you're doing a great job. Seagus an olaf chun tús a chur leis an dara lehas agus cé cheapach a seachtain aige hen na price a bhí ar Leatroim. Ag tús an lai ach fiach go bhfuil sead carm a barc fi céil. Gan dod, buatóí an chluithesa. Cáile had an glathe canna se bheith ar siúlan deir seachtain se caite. Ach níl so gré cinnte da san agus í sin caiteisteach a ggéir réitóir agus he buaite san. I ggé muo, iad $100 an únsaí. Adrian Phillips, bra leis $2 rúthar ach níl seabal $1 bad mar has stata an san. I ggé Inda Martin. Sin buailte is go Cian French gan dát níor seanim ne chun tasnú de Leatroim. For sé pointe san sa chéad leis go Ben Murray ach iirecht le benne san. Blocáilte sí Stephen Goldrick cé go bhfuil ibid a cúgdiag ach a hafa ar a rám. Tá sé hir san a cabhrú lena cúlathe agus a módíire chaúsáid i ggé Leatroim mar ionidir go mion minic sa chéad leach léite go hansan i ggé captain for a bhuio Stephen Coyne sin. Agus muón is $1 an únsaí agus a módíire chaúsáid go san. Agus iad a san a díar a gón Delaney I'm siú agus deanta go maithe ggé ón past a san agus bhí sé díar a Adrian Phillips a I'm siú. Ach iach go raibh gosantóirí chunta Leatroim an rúiseacht ach go háirid Martin Feeney annach le hagimmert ggé Martin. Ach ní chobrig a passan amacha agus a módíreach an isio bhuiol de se casan ar bháide ach sin chás an tóireach an son ag ggé Paul Early an son an tógánach an son na sig. Bhí sé fé bhrús cai sé bheith cuairmach mar go nochtach carta buiad sa chiad le. Ach annach chuimhlint agus anna bheit lidir é héin agus Jason Coyne son na stig. Jason gan dát. Annach den líróid frichéige siút sa chiad le. Ach díreach mar íon na fersa sa chiad le. Michael O'Brien, Boile Slitter swas na Páirc. Ach léite ggé Cathal Freeman er sin fear eile hagimmert hanna bhd a bhuio. Cathal in isise taachtamach leis a Slitter. An dúir sé fe scóra so cór na gaotha ggé muo agus neart na gaothan son gáardach ábharí nach an níoracht son bhíon feidige ach ní raibh crinnis i ggan bhar cíanna mar sin na níoracht son na mehead fóríl. Fanna na scór mar a bhí. Buailte machchan sáinis agus cé bhhaig selle ver sin fenna bhain. Bhí Sean Kenny agus fachta ggé Sean Kenny siar a son go dtí Sean Mulroy a tú transbruach a chiach ar sin an chiad siareacht ar scóranna i ggé muo sa chiad le agus iad ar fad a methe ar fóríl. Michael O'Brien. Buailte san nach fenna bhain san tá Sean Regan. Ach brúdí ebrach ar Sean a son agus a Slitter cailte Meg Leatroim alta selle bheith háilt ar a Slitter agus a fachtan son a ggé Inda Martin. Inda dul leis agus discórálan so ggé Inda a tháinig David Kenny teasna ar an son leis an Ceanainn agus sin se sárbhlacálan son chun iireacht le Inda Martin. A stada a fós fiach go bhfuil an sellh deacair an sellh bháilt ar a Slitter an soach na cnéalacha. Drumplan na Páirc mar a bhí sa rá, a traum go ma, an Slitter sláin, ach se chuúna is muo agus rótharán anamh casan agus a módíreach á úsáidica. A sin buailteisteach sa spás an son. Chomhfada le Jason Coyne, Gary Nolan a thug a passan son de Jason nach lagíireacht eile agus dim seach go é chearúíireacht atá a mehead fóríl son sa dar le ó bhuio na scóran na mar a bhí héna hocht le héna hocht. Michael O'Brien amach go lár Páirc leis sin agus é sin fachtain is
You get Carol McDermott for Shachi Fuinte Sihiadle Meshalton, Caro Point I'm to Ashin Mesha Hamil of Ode, Agason Sonnet and Dari Jerd Kelly, Kalish Denta Eshoot, Afiach Sunger Session Dine Shader, Achanainn Stile Ho, the get Kunta Lutruma, Husen Clahe, yet the Deerigan Slitterson, a Hortstach, go Connor Byrne, Agus go Colum Morton, Dobrish Hiadle, Body o Colum Morton, Afi Jerd Kelly, and the Rushach about the sun. A chwaseshin is stachanson. O Carol McDermott hitcha stachanson. In Immelna Carnoige. A Jerd Kelly and son. Dera Rator Gomwelchlish. Come on, that. Toshab to Lanoon to Raig. Fair Naive Hamas. Sungway son. Nartnaguihe. A Gordo Hovedin and so. Cornaguihe again, Muyo. A gentleman son again, Liatroim. I guess in Shelleverish again, Martin Feeney. Kademar Cleha, Yimmer again, Martin. If also Dolchan Keen, that had slat the machinish. I guess I Derek French Rhein Schulesh. Passinish. A Mach Sean Regan. So as fan the Tavlina, Fiach Keho Schlaunis on Páirc and Adrian Phillips' son. Schlaunish son, Ceanainn Merchalish, Dante Adrian. Chanish Shelviga in the Morton Shin. The Rator will Kalish and son gate to get Shane Boland. Erende. I guess I will score all done so. I get Carol McDermott. I guess the Stolen will couple mother. Toka Suppression son, they got Carol McDermott. Ni big class if we all saw the lesson. I'm on the Tavlin in the Shiralish. Shellachier Wachel. I guess so. Hocht slat no marschen lastig da le fein. Maar Tavlin Ralish Kulu sheer over die nelle. Ik wou nog Shane om te mensen zich hier le. Ceanainn score fosfachte. So he'd lash in Button, son, I got Carol McDermott, ni vega Crinnis Gertit, she shin a meal of order will just score all and so get Leitir, Neil Margwalina Lawn, Hulviona, Rushach, like Gary Nolan in it, a Tachta Machlish Slitter, Gary, a Hashin Hokalton, son, I guess Jantigama Haga Connor Burner, a Fachta the Dhónaill to get Gary Achin saw over a son, oh, Hossa Leitir, I guess just score all and son, because son in it, I guess Kean French, the Toot Fence Brook, which Hashin Butchagama Haga, Toa Deramur, cool, I guess in it. Buachali, na Cuartori, Kunta Leitir, Mehachon Keen, Henanaya, Clara score, Casson, because he had the Schulta, Harsh Trasnon, a Casson, don't Darrella. A Hanish Ashin if I don't brew, her there, Gary Nolan. Yachanish, will a love and wachter and sup. You get Leitir, Malar, no hood, can I see the Casson, I guess a body or Michael O'Brien attack the Mach. Michael Inish. Is it? Lena that had slat fein. It's the son Marsh if a fechen der we got to follow Christmas Colum Morton, si had la marsh and we are Yanzi Yaharu. If it do you give you a who's Chlech and Ishtasha Kavid, Fehocht, I guess so. I feel a son here a reach. I guess sword, Darrell and Nimmer son again Gary Nolan. I shouldn't bolt to Machanishig, Sean Mulroy, to Slitterama. I feel her shin saw Hossin ten out of Onelle, O Colum Morton, and Clogger Darrell, the have a shoot. I guess I force a chowlish. I shall reach Muyo, Tachtamachlish, Sean Mulroy. Gamlish Gilney has Sean the Viana Carl Freeman about the son. I shouldn't hit the Shachason, I guess when she shouldn't have about Ta, Earth, more Milton son. Oh, me, Hall O'Brien, a Gamchiel Carl Freeman, near to Trevor Divisha, a clowning a slitter son. Oh, Michael O'Brien, Agus, Nivesha sauce the leshin. Agus muyo in this mehachon keen Carl Freeman lesh body cake apacha a Ceanainn equivalent to Hall Sagan a Páirc Vicale Adrian Phillips in ish. Agus will just score all Ellen so get muyo lorig das Poxera son nach der Rator na Raven Khalish Dantach Sheliver is Slitter Fachtaka Sean Kenny and Bout Sean Kenny a Toot Fence Brook a Vadni Savaras on muyo Shin Schulta Harris Trasnon I guess Hena stig lastig the Enyo Mutavon Fachte and son Ige Kunte muyo I guess he had son Keen in ish do hocht le Hena nay do hocht Shin Herfuin to Diag Hena no Shin Rafuin to Diag
Sa kam scéal Dhónaill haga MAIGH EO an dat mar further an pointin son. Cíimíre sa Cúil duine de imireoirí cúnta Líatroim sínte Cóirleis achar siúd agus stólinn go bé Martin Feeney fear go bhfuil manna hóca le. Inín sé sin a chuid amána le Ceanainn thuas sa Leatroim ach tá sé go mar tanna bhá sichiad le agus sa dara le. Agus méid banistóir Leatroim olcan canha is súil go me sé ábalta fneacht ar a Páirc. Ach sé tí faointe idir na fórne. Sé, cum Gwyl Martin cart go leor agus lean ó se raig. Cha seo builtin is ige Carol McDermott, níl se chópointála sa bhí sé sa chiad le an níoracht son. A methe fórí le Carol mar sin fanan na scór mar a bhí. Artar dad a cúig nómata mehan son is Shane Ball in de lorig don slither agus a fachta ge Shane. Sin builte fanna talúna agus deanta go mahan son ag Adrian Phillips de bhío. Adrian Phillips beála siúd an slither a hút chun cín. Casa sé timppla abáta sa de scóráil eilinn sa ge MAIGH EO bhfuil sí sin builteisteach. Tá sí builteisteach ach níla crinne sa coinmh. Fós héin tá sé chun cín. Michael O'Brien ní bheith sé sása leis a batúnaíonn sé cúpla nómata ágan an tógánach. Ca sé derúdaí anna bhar a batún san ag sleanúnta agus cíimiad san Martin Feeney. Chalís dent ar bhartain. Agus bé Carol McDermott a chuig go machchaní seo thógann té an bhálta bháin eile agus neart na gaotha Cárthach a gcónaí an ghaid céanna neartú an dul ó neart go neart.